students, welcome back again to my channel. Mayam amukan na tarano okcheri nahan aina chathakiba chapter 4 ay hujik su idana chapter 4 mineral resources ki continuation tawjarapo aina ngasi amukan na mayam minasi page number 35 ti yengbiro aina nahan lotion kiba topic se box site lotion kibani aduga mineral resources hujik si chathariba day 3 habitare mineral resources ki day 3 asida copper have topic se yengminasi copper hai di kori habani magi point khatang ai hajar ke mas excellent conductor of electricity ni hai quite faba conductor electric conduct to ngamba adugumba metal amani mineral amani mase tongan ba posak sing sabda season kudam na have electronic ke processing sabada then brass bronze then jewelry ke items ke ama sabada copper se season now matang sida sir na pinning ba question amani tang lai adum tang ai hana sida izarake okay sida it said mention a copper mine in Madhya Pradesh which produces about 56% of the country's copper akoi India gi copper se masi Madhya Pradesh na khwari yamna puthoeba 56% se puthokpa mafam ama leiba Madhya Pradesh ki ari mafam do karam mafam no tau haibani sida mafam se ai takchar ke page 35 ki copper topic ki mayai wai di view the Balaghat mine in Madhya Pradesh produces around 56% of the country's copper ore hai to Balaghat mine na khangnari ba Madhya Pradesh ta riba mine se masigi mine sida 56% se akoi India copper se puthoi hai asmatra one mark ta piba yagani. Then one more question from copper di question amatang ai thamjaram ge one mark naktan hi sida is now why does India import copper from other countries kari gi damakta India na atopa country dagi copper se import tawno pusilakpano haibani kari gi damta pusilakpano hai se matang sida aina khajitang mamana palawta ba mana copper se akoi India yam scarce oba mineral amani yam tangna phama mineral amani adu ki maram duri pi do se kari gi damta mapalan de pusilakpano haibani sida last sentence ta copper aba topic tu gi mairoshni mbio the last sentence in India copper has become scarce minerals to scarce di atang ba haibani yam tangna phama mineral oire copper se kori se ko India dadi in order to meet its domestic demand akoi iramdam gi demand akoi India gi demand se konana gi damta copper gi demand se konana gi damakta India import copper from other countries India na mapana di copper pusalakpani hai asmatra pakum pigadabani. Then mathangi topic ta lead and zinc ni lead and zinc gi matang na thoidopa yam kana nenangai leitre ai masim tang kalage. Then gold important topic ama oiriba gold sana ki matang di yengsi mamang 2016 da su hangkiba metric exam da question am tang ai sum pijarake gold. Now gold is a precious metal masu atang ba chingni aduga masu yam tang phangba scarce oba mineral ama oi akoi India gi damaktadi maruina khoi state ahum da fangi mayam na mahirosina khambiu gold sana se maruina Karnataka Andhra Pradesh amasung Jharkhand haiba mafum singsida fangi aduga matang sida mahirosina underline tawsan ba yaba khangjan ba yaba amatang aina hairamge page 35 ki gold aba topic tu gi doiram daidam te view Kolar gold mine in Kolar district and Huti gold mine in Raichur district are the important gold mine in Karnataka. Karnataka gi khwaidagi maru eba gold mine ani gi maming piu ga haina 2 master ga hang aba adudi akona Kolar gold mine Kolar district ta lei aduga amana Huti gold mine haina Raichur district ta adugi dai question en pidraga su khambiro Karnataka gi maru eba district ani do kari neba Kolar gold mine Kolar district ta Huti gold mine Raichur district ta asimatang khambiro. Now 2016 da hangkiaba question do angtang ai pijara ke sida 2016 hangkiaba question ni okay dear students why does mining of gold in the Kolar mine become more and more expensive expensive ke artha di tang ba haibani karigi damta Kolar mine ngasai aina Karnataka gi Kolar gold mine haina ama panjakhiba aduda sumasana se nom gi more and more expensive hena tang ba hele hai hojik se
ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯨꯡꯕ ꯁꯅꯥꯁꯦ ꯇꯥꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯡꯕ ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯨꯡꯕꯩ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅ ꯀꯣꯂꯔ ꯒꯣꯜ ꯃꯥꯏꯟꯗ mining tꯧꯕꯁꯦ gold mining tꯧꯕꯁꯦ expensive ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯡꯒꯤ ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯅꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕꯅꯤ 2016 ꯒꯤ ꯃꯦꯇ꯭रिꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯍꯪꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯖ ꯅꯝꯕꯔ 36 ꯒꯤ ꯇꯣꯞꯇ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯟꯁꯔꯁꯤ among the gold mines ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ gold mine ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ the kolar mine is the deepest ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥꯗ ꯂꯩꯕ kolar gold mine ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ kolar gold field ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ is the deepest ꯍꯥꯏ deepest ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯨꯠꯄ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ gold mine ꯑꯃꯅꯦꯕ kolar mine ꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ deepest ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ it is one of the deepest gold mine of the world ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕ deepest gold mine ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯨꯠꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯨꯝ ꯆꯍꯤ ꯍꯦꯜꯂꯒ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯨꯠꯊꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯂꯨꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯤ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ as a result ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅꯅꯤ mining of gold or in this field become more and more expensive ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯀꯨꯠꯊꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯜꯂꯕꯅꯤꯅ ꯂꯦꯕꯔ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯦꯁꯤꯟ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯔꯛꯀꯅꯤ loss of expense ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯦ kolar gold mine se mining tꯧꯕꯁꯦ more and more expensive ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯕꯣꯔꯗꯅꯁꯨ ꯄꯤꯈꯤꯕ key answer ꯅꯤ now that's all about gold matangse gold gi matang loire the next topic mica amtang lauthage now mica gi maramda su 2017 gi metric exam da question ama hangki adi question su pijage aduna tana thudokna hangningai di leite one more yam icham cham question ama ga ina pirakani now let us see 2017 na hangki question se kaino mica dagi emte ijrake okay question this is lejare yengbiyo aham 2017 da hangki apa question sina sini why is mica mainly used for the manufacturing of electrical goods mica haiba posak se mineral se electronic ki pochai sabada electrical goods pochai sabada electric ki karkhana da maru ena season eba maje kari maram na no ha magi kari magun lebna kari quality lebna ma electronic goods sabada season eba no ha astai hajara again page number 36 ki mica haiba topic tu ki second line ding bio my property ani khak lai yam top property ani khak lai adu gi maram na kari no it has a unique property of being a bad conductor of electricity and its resistance to high temperature. Hence, it is mainly used for the manufacturing of electrical and electronic goods that require good insulator. Magi magun ani khakle. Magun ani simong da ama hekte iba kanda so mark phangani ko. Adu yaragadi mairo singna ani ma khangjan view. Sida hai semai kari electronic ki poche sable sida isi kari maram magi ahanba. Property haba taragadi kaidawe haba matamda ma se bad conductor of electricity oy. हाइबदी इलेक्ट्रॉनिक की पोचे साबा मतना गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का सिजनबा यादे मरमदि लोइनम करेंट फाउ तारगदी अदुगी हाइबा डिवाइस तो अखोने यूज तोबा यारोय अदुना करेंट कट ऑफ तौनबु इदम माइका सिजनदबा याद अदुना मा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाइबा मगुनमा देन अमना रेसिस्टेंस टू हाई टेंपरेचर हाइबा असाबा वोल्टेज हेन अकन वोल्टेज थाजलक मतमदा मा से रेसिस्ट तौबा ngame ngakthokpa ngame हाइबा asigi magun ani lebe maramna mica se electronic ki industry da maru ana electronical goods sabda season ai habe asi maram ani pigadabani then question amata ngai sidi izabani mention the two mining regions of high grade mica in Jharkhand gi high grade mica phangba khwaide phaba mica phangba adugumba mafam ani do mamin tau pallu haiba mafam ani adudi mafam ani do sida lere page number 37 gi quite top ta laiba deposits of high quality mica are located in Koderma haiba mafam ama Gaya Hazaribagh belt haiba ma in Jharkhand ani maksi Jharkhand dani Koderma ga Gaya Hazaribagh belt Jharkhand lere ani is a high grade mica phangba adugumba mafam ama that's all about sidalo ere khoi mica gi maramda then last ekhoi gi hai tare minerals limestone sunu haibani limestone asigi maramda su thudana question pending ai laite just khangjan baya babna limestone se maru and basic raw material used for the manufacture of cement bilamati sabagi damakta khwadi maru and seasonariba aduguma raw material oina seasonariba pochak oina seasonariba mineral amani limestone se then smelting tawbada mamangda aina haikiba lebini mineral sing se akoi smelting tawba process na or amasumagi impurities tagi ekhoi divide tawe have separate tawe process to heating process smelting ka we hadana aru smelting tawe da su haiba limestone se changi have asmaina chung khangjan biro that's all asida loire khoi tongan ba minerals singi maram da nena ba loire then topi amting yengsi makha ta bada page 37 year economic importance of minerals mayam singchina kari mai kana ba senthungi namda kari kana ba piriba
my importance minerals me am importance you have bani 2018 ni metric exam da ma ahum pitana question ama hangre question do or chatlaga aina kitang semdok semjin taro question ama su aina sem pijarake or chat kadaba question ni adu amte yingminasi adu question do Okay, today yang biro 2018 da hangkiba sina sumaina hangkibani write about the economic importance of minerals yang chamna topic te su economic importance of minerals haidana minerals ki economic importance ma sentum da ma karamba ma da role ma importance se karino adi matang da you haibani ma humni adu gido kitang thaitok thajin taroka way of asking question ni kitang khena ba but the answer will be same answer di mana gada kamaina explain how minerals have become an indispensable part of our life. Indispensable have a tanaba tanaba yadaba. You have a punsiga, mineral singer, tanaba tanaba yadaba amaka wave say, Mato Karamano, explain the water. Now, see, Animak say mineral importance in ba question ama oiduna, Hamba question ni, as my importance something in Minasi. Akoy loina khangye minerals have sikadade they are extracted from the earth crust prithvi ki crust tagi lagtho e haraga smelting have a process taraga tongan metal kayama mi ba akoy day to day life season of metals kayama extract tawre sungye now metals sing do ki dawi akoy everyday life sida day to day life sida akoy metals sing se akoy mi ba akoy season e page number 37 gi last paragraph ta yeng biro sorry second last have do you know and level ki makha metals are used. These metals are used. Metals are used in making different things that we need in our daily life. Minerals metals daily life almost everything we use from a tiny pin to a towering building are made from minerals. To pick up a pin minerals all the vehicles with which we travel, such as cars, jeeps, buses, trains, ships, aeroplanes, etc. The implements and machinery that we use are made from minerals. Car, jeep, vehicles, automobiles, then khusu khulai kayama, machines kayama se, lo anima mineral na saba naktani. And we use minerals even for making our food, medicines, and decorative and other things. Apo chinjak saba da apo kudamana apo chai sing thomo tanda metal ama season raga thomi. Decoration ki posa kya ama medicine sida latha kaya ama tongan mayam se mineral na saba naktani hai asi ki answer na se piba matam da board ki answer na se piba potuni ko ina hajari pajari ba se then makha ta ba sum masa indispensable da hai ki bodo adu ki point to tarake sum ibi aba answer ni si simchulo na makha ta ba da besides minerals provide the best for industrial development of the country as they supply raw material ingo mayam amtam na tabiu minerals mayam sina kedawre minerals mayam sa raw material supply toroga industry kya ma hinga level mineral based industry ena leiri pane minerals hi khatangi for example iron and steel has iron and steel karkhana si kanai makha pole yo nam su steel karkhana makha pole amasung iron ore gi makha pole adudi minerals kaya mana industry kaya ma hinga level aduga this industry provide job to millions of people like aduki industry hinduna mo kamai to bagya mi praja kaya ma khappu population kaya mu bu thabak sing bang pibi raga mabuk thakpi hingalep samana matha minerals na maram oraga kedawre karkhana kaya ma hinge karkhana na maram oraga mi kaya ma hinge aduri indirectly ko kaya hingliba mi myam do minerals na maram oraga ni han haibiya ya thus maram asinani minerals consider their economic significance are an indispensable part of our life. Atuni minerals have say, ekoi ki tatnaba thanaba yadaba posa am oire and asmai taraga she questions ki answer on a page. Sidani ekoi ki economic importance of minerals have topic se matang solution jare. Now the last topic of this chapter ngasi unit 4 mineral resources ma ahum latest revised syllabus ki matungina ma hum leibani ngasi ai solution jage tawbani class kitang minimanga tang sangat lojaraga Ante yeminasi page 38 conservation of minerals. Now conservation of minerals have a topic here. Minerals miyo ba ko yam kanai ma important yam oi hai.
अदु एबा तारदि मिनरल से कंजर्व तब दरकार लई है मिनरल से कोई कनबा योखतबा तुंगसिनबा तासनबा खोंजिनबा अम दरकार लई है अदुन कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स कनबगी मतंग योखतबगी मतंग दनी हाइबा टॉपिक्स देगी आई एम गोइंग टू गिव यू 3 क्वेश्चंस क्वेश्चन या मरु एबा क्वेश्चन अहुम का ए पिजरके अहुमक या मरु ओय अमतंग हाना क्वेश्चन अहुमक आइना इथोकचरके बोर्ड अमतंग हानंग मैरो सिने सिनजनबियु ओके सिदे येंबिरो क्वेश्चन अहुम दा सिदे इजरे अहुमक इंपोर्टेंट क्वेश्चन नक्तनी अहम क्वेश्चन से अंत नैनसी गिव 3 reasons why minerals are being exploited not degraded has you like orni at an accelerated rate in India da yam yang na yam accelerated yam yang na mineral loisle ibase kari maram nano maram ahum piu haiba India da yam yang na mineral loislakpagi maram ahum pi doni like the maram ahum yauri chapchana yengsi first paragraph ta ai haijarage underline option biro first paragraph se loina sum oidoni ko answer je ma ahum ni India possesses large reserves of various minerals, but they are not large enough in view of his huge size and population. Masi point 1 lakan. India da yam yang mineral loslapa maram di kaino yam sambada mahiroi noina hena gyan tagada moron da haiba taragadi huge population India ki population se asuke matik yame mi masing sum yang kla mina kedore mineral season abi chang the sum hensale aduna yam yang loslapa ni si point number 1 ni then mathang da Besides, minerals are being exploited at an accelerated rate due to rapid industrialization and advanced technology in mining. Adu natana karkhana machine yam kalakpa mining taw process sum henglakpa mining taw process sum henglakpa then mineral yam season aba karkhana sing machine sum henglakpa na maram oraga yam tu na mineral sing se loisilakpa ni then ahum subamar moreover masita natana a large quantity of strategic minerals are being exported to earn the much needed foreign exchange. Asita natana ko tang phama minerals kaya amu ke dawi mapal lam li export out to air mapal lam thado ka foreign exchange ta le India na paisa ta le mapal lam thado e har adunu su mineral loislak hojiki to amtang ga repeat taw jake kari maram na mineral se yang na India ri besle duna ha ba matam da aham da yam shortcut ta ina hijara pada mi masing hengalak pa haire ani shubda mining process amsu industry masi hengalapana ni haire ne strategic minerals kaya ma mapalam ni export of thopana ni haire sumai tara pa kum bigadabani okay makha chatharake sida one ma ke question am leire why is mining called robber industry kari idam ta mining sa robber industry haina khangna banu robber gi arthadi huran ba haibani mining haba process se kari idam to huran the industry haina khangna banu haibani namaya mairoshna khamil huran be thabau sikai pot huba adu mapu engon de pot hugi base engon amukana hanjalakteba haibadi ai gi damakte punsi ko na mang khre loi khre na lobi ya adu mining ai je kamai taw once mining tawraga leinung de khoni sungtokhiba mineral sungtokhiba se amukana hanjan de exhaust oi ge ma se loiba tumba nai ba pot oi khe aduna mining se rubber industry haina khamnei haina pakum pi toine ne sida ai second paragraph ta aroi bada darken tawra e basu yaw bani rubber industry na adu gi sentence su chingchan biu sumaina minerals once exhausted are gone forever to amukta minerals loi khiba ba se gone forever punsi oina mang khre and lobi yare loiba tumba nai ba oi bani that is why maram asina ni mining is called rubber industry mining cha rubber industry and khangni se adu maram na ni sumaina fa kum pibiro mairo sina then the last question which was asked 2 times in the metric exam aroba question ya important question ni ma se metric ta anina hangkhre 2012 2014 da hangkhre ma ahum pibani hai question se textbook ta yawa question number 4 roman number 4 ko sumane hai initially ijabani suggest 3 measures that would that could be taken up for the conservation of mineral resources in India da minerals se yokhat na bagi damta kan na bagi damta kari section thorang kai step pai khat pi ai ahum tam eu have like tam manga taru gum yauri step asidi mairo sinang fajaba point ahum ta khagalaga sum khang bi ai adudi last paragraph to sum yengbiro last paragraph ki second sentence adwai de chingchan be yai ko conservation process to measures we must use the existing mineral resources wisely and carefully avoiding wasteful consumption at every level first point ke dogani hoi huji laiba minerals ha loi khibu de loi khre huji laiba minerals sing yam hai sing na wisely carefully yam na check na yam hai sing na season biba am darkar lei masi step sima citizen khuri mangna aikoina paikakadaba section thorang mani then besides new reserves are to be explored and improved technologies to be applied for proper use of low grade and byproducts ai akoina ano ba hanagi mafam do khaktang mineral sunglai baduna taba
तोंगान तोंगान अनो अनो मफम कया मा अखोइना एक्सप्लोर तौगदम थिगतगदबनी अदुतन लोग ग्रेड और याम कन सिजनद्रबा याम कन फत्रे न लौरबा मिनरल सिंगसि दुसु तोंगान तोंगान सिजनफम जे थिगदबनी हैबन दे मथंगदा recycling of scrap metals should be encouraged in order to reduce the burden on metallic mineral. Metallic mineral singsida hen awaba pressure lay base masi khara hantana bidamte recycle tawda khomean ubiramani yotek thangtek lob lakpa thenarangani masi recycle tawnabagi damte hen akho recycle tawbada pungning thawut kadabani masi mas leire. Then again, scarce minerals like copper can be substituted by cheaper and abundant minerals like aluminum. I say hijakiba copper habasidi yam tangma mineral amani India yam tangna phangma mineral adugumba yam tangna phangma mineral gi mahutta copper gumba gi mahutta aluminum gumba hongna su phangba marang kaina su phangba aluminum gumba na mahut sinba substitute mahut sinbi ba yaragadi singadabani haba maram ye khoi khangi aluminum su amasung copper su anima good conductor of electricity ni sinba ya ba oiragadi singadabani haba. And one last point, lastly, the explore of strategic minerals must be reduced so that the existing mineral reserves may be used for a longer period of time. Kari hari apkan koi ngasai export mapala na thado ko foreign test tale haba maka hai ki bodu question si answer oina adu su strategic minerals sing se yam tang na phangba minerals sing se khu yai ma khai mapala da thado pa export taw ba se masi khara hantha ga dabani asmai taw ga taw ga tara ga de khoi khara hena san minerals sing season ba phangani ha. Now sigi section thang se pai khala ga di खरा तो और सु अखोइना मिनरल सिंग से कनबा कंजर्व तौब ngमगनी है. That's all my dear students matang sida chapter 4 अखोइ अमरोइबा मा अहुम सु ओइबा mineral resources हाइबा topic से स्वाइदा अखोइना wind up तौरे लोसिनजरे मथंगी क्लास दा आइना chapter 5 energy resources अदुसु मा अहुमनि latest अखोइ revised syllabus की मतुंगिना board की मतुंगिना अखोइ हजिक लेरिबसे chapter 5 सु energy resources हाइबसे मा अहुमनी अदु आई इकुइ पिदना आई पाखचरके आइरोसिना चांगनाइना आइगी वीडियो सिंसे मसुम क्लास सिंसे येंबियु क्वेश्चन सिंगे फजन सिंजन बियु आंसर सिंजन बियु करिगुंबा डाउट गुंबा करिगुंबा ले यावगसु आई डिस्क्रिप्शन दा सरी WhatsApp नंबर पिजरके अदुदसु टेक्स्ट तोबियु आई वफम से थमजरगा मसी के दिस वाइ